fitani asese ne din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Too much GH other for Akaba Sonko Enkoma Obibia Sedaneda Mutie Eyegana Wahala Jumedia Yedi Ebe Sumo Muniaba Ekesikapan and so minimo Edi Eshie Abranti and Din Ede Michael Edu and Ned Dane Wapoke Jemu yes sophobia and di ekoko pie mu e won nsensema wo bebeka ye meche ye demon breaker nsensema wo di ebebetu edwa e won atu no esese de ensem no e ko nanim pa na sesei eye yam papa Rev.Obotuo wa threaten said de wo be ye eye na tufo de wo be ye eye sa demon breaker ene wo mo makeka ne de abusua esewani ensese ye kan edecho ensen no emu enchemu enie founder and leader Ede Emma in him is life ministry Rev.Obotuo adodona eni ne se ye Rev.Obotuo enedei nani abriye papa ewo eye Michael Edu ono sududo nani ne se demon breaker eso abusuafo ze kan mo kakra ye nua bema eye wonabo Kennedy Agyapong ene de sansensem we nyina estarte ye bra wone eye Bishop Daniel Obinim, our leader and founder of International Gospel Church. Enya ye na wodi eye nyoma wo ye nisuma se ebebetu to abonten bede eye na dejemu edoto Ghana fo nyina enim e kire enyoma papa no wo ye ewo esum ase na wodi ensem we bebetu edwakeka nyoma ensem fata ne de wo ni enim nyina ba ye no womo beje ensem no so no eje so womo so mbebu womo ani eguso ebu edi eguso na wotwi mu de eba ye enesem abrantia Michael Edu enso so ebebetena eye na 2 TV so esopa eye asofo binum ebubo womo mu ye fake prophet a chese ejadan din bebe pie mu Pastor Love din ba ye Kwadwo Sapon din ba ye obinim edin pie mu ebi obofo enso edin epie mu ebi na ye na nsen kwa wadi kum chacha din so ebebebe pe eso na din no bobo ba ye no we ema Rev.Obotuo adudo nanim ne se Rev.Obotuo wono so no ni din ebebe da apono so a wo kan ensem ede efa ho obobo wo mo entre ne se wo bi pa one den obi ewe na adwen se wo tumi wo ya pa wo betimi adane wo den chema one bra na wono so no wone no ede befe eso na ensem we beto abonten no eya ampaya edwa ananse Kwadwo Sapon yi wo ba abonten ebebe kasa de fa ho se eye demon breaker yi wonim no enya de so woni na ko ba bia eya brante na ka India man bia ho a wosinse wie ne de keka ho afa ye kire wosa ba bonti bebe kire mo sem eya abrante no odo se wonim no na so kwan a wofa su enim ne ye se ye program bi no mo koye no nko ne ba na no na demon breaker te ye no e ma ne ba the second time a eya sa Rev.Obotuo yi ni di ebebe pie mu e no na wo de e kire eye Ghana for se eye ampaye a edwa wonim no e ma eye wobofo krampo di ebebe pie mu ese eye wa yosi eye nyim sinitwani abranti e wa yosi ono krampo no bofo e ma no ka wo che na chede e ma enumu ma ya abranti no po ehwere ne maame e bisa ekoba mu ma ye hu se ka ye de che no no eno ene ma ne maame ewuye na we ya so for ya bubo din apart from eye ampaye edwa wo teki ensem yi serious awaba bonten ababa be kasa ede afa hu nipa wono so wasori agina biem ene eye Rev.Obotuo America se woda eye in him is life ministry ano aye trinity a efre no eye ihel wono aba abonten na ne nsem a wode etu edwa ene se eye demon breaker no wonim no because demon breaker no de tu edwa ese eye Rev.Obotuo no ni junior pastor na wo ne
nkyɛn ɛnam enuma wo ye nisuma se ananoma wo mo mogya hwego ne ho kɔneba no ɛno ɛka ho ebi ɛma sa junior pastor yi wo hwere ne kra na kyerɛ ye nua bɛma ana Rev.Obotuo no wo de ne junior pastor ekɔkɔgye ni simple ni tintini ni tietia ɛno no na nti papa yi tie sansɛm yi na wo hwa ne bo anyosom nim guase ne obi edi egu no na ebese ni din pa wo bomodin asiesie di asi wono no na kyese wankasa enye ye because mpanifo kasa wankasa wotiri ho ayi woyi bone enti wo so wo kasa ne tiri ho na sa ayi bone no yentimi mfanyi no ene ope galas ayi ni galas backbone na yi edi ama no nti wo ba bonten abekasa na nsem NSS die Net2 TV wo be ko okosi wo mo ebiem Honorable Kenn Agyapong wono ene ma sansense we nyina ba ye decide demon breaker no watimi aba so bia watimi abekasa nti wono soso no wo ka ho ya nyoma ne nyina ne fapem ni nyina ejina no so no ene build that foundation Michael Edodo na nim se demon breaker no wono so aba beto so nti wono so wo siw ni ebiem Michael demon breaker no so wono so wo siw no dientia wo siw sankofo we nyina se wo mo etanehye ni image because ensem a wo ka ni nyina no wono woni mo hwe demon breaker no woni mu won hia ne da enya de so woni na to nche woni na kokopiemu ewo baabi a wachia ne nsem aka se o ebi a mene na hia ya chia ana sese ebi eni ho esa na ono na dwumaden a wo ye de abo na safo ho ban na wo koso afoforo wo akofo asofo atorofo so na afesese ebu aka usim na wo da wo moto adi a eba ne sen na bebo ne din ewo mu enti ono de wone wo mo enye adwen kura ewo de wo mo no ho enti wo ba bonten abeye na adwen se ensem no wono so wo beyi ne ho ano na nse wo de tu edwa enie. I have one wife and 5 children. All of them are still alive and healthy today. All my junior pastors too are alive as I speak. So why is it that young man Michael Edu saying someone died as a result of the person association with me? Reverend Honorable Kenn Agyapong and Michael Edu and you Net2 people, I am going to sue you because you are trying to drag my reputation, my image into the mud. An image I have worked so hard for and built over years. Therefore, I will head to the court and seek redress. We any someone what they to say any reputation. Anything I want you, a dimpa wagie. Ne modern boa wabo, bra wabre, as I see so, said the abe ya, na sorry, ebe koso. Nyami juma wafatu no so, ebetimi abemu. Na nyanko pompa, wabeka se mo akwapa no kwafo, wedi kakra ya meduma wu no kware, wahwe minwan ama me entino. Kotina menseni faso wo hwe sesa nneema we beba se dimpa wo bo ne ho modin agye na wo gye na wo de waye wagye se wo gu asofo binu mu fi a wudi ne din ebeba mu no eye Honorable Kenn Agyapong ene ma sa kwan no ma sa nneema we nyina esi ya enuti abrante we yenya sa eye akonya no ama ono so betina eye pinsie so eye kan se kasa fidie so ama wo gu asofo ni ma se ode wono Rev.Obotuo din abam ne de one pray the bearer that into what drag this issue to court say wo gu nkrofo ni ma se no ode ne din ebebe kan ho no de wone wo mo emfa na ahogu no so cry into what drag this issue to court say wo mo redress issue no back na won bra bonten na wo memeka wo memechirem se na no fom ye bia na obi edin na no wo bo se na bia ye obofo din na wo bo na okoka Obotuo dia ene wo baba besesa na no because one hwe se
eningwasia wo no afem opeso ohwe obra asofo binu ase no wo no na bra bo anase na dwumaden a waye no wo hwe masa akwada ketwa we osuko no ma we mmemmese no emfa emma no da biara edente nya de se wo bepne eso na wo de sem we atu eja na Ghana for say eja wo ye sure pa say abrante wonim wa obeba bebo odin se wonim wo ye sure say won fa wonko baabi anase wonye bibi sa anka obeba ba bebo odin se wonim wo anase wo kan atrofo adifom anase woni nkrofo wo bobo wo mudin se wonu wo mu hia ye no so woni ebinum enhia ye edin sa wo so enkasa ye enya adwuma wo sumase a etinka abrante yi adie ben adie pa no benya afiri mu se wo beba ababa bebo wudin se wo ka ho bi abra won ka ho ade papa ben pa no benya ede afiri mu enti jade wo ka no na eye no kra na abrante no e ka no kenya no kra enya de se wo be kasa ensem no ebi no mo se hwe da bi e wo se na ni embre because obi wo ho no mo a obi a hye da tues ka de ma no se wu gu ye ho fi de ade koso gu ye ma kwa ye de nim se ye nye na so de fa ni pe we be ka ho ma ye bese ye bre na se ye bese ye tene ba fom enti fa ne ka ho nti ebia na wa gi eye adam die bi e wo ba bi enu nti no de eye Obotuo edin aba be ka ehun nti ma ne nka ma ne insanity because edin se ye wo we eya na abusua mo man koti adwenche no ebia ebeto eja ye nua bi dia wo de eba ye o say you can go to court even every idiot can go to court on quote General Mosquito way ene wono nsem a wo de etu eja ye nua bi nsuso adia wo de eba ye ne din ene eye Raphael o say my dear, stop bragging and say the truth, because he wouldn't gain anything from it. He wouldn't gain any better thing from it if you destroy your image or reputation. So please, you better say the truth. Or also so at the end, when they say, Abranton, when you be papa be a film, so go and matter and all go whom effing, it's dear, all cano, no cry a woman, Brabantina Becca. So when you're ready, so I can't grant any command to remember my son with you because I dare walking. It's so. You have been so idea what they ever was saying. You having a wife, having 5 children, and they are all healthy, having junior pastors, and they are all, will not even guarantee anything. Maybe some are dead that no one knew about it. So maybe this demon breaker, what he is saying the truth. So it's better for you to also speak up for God to help you. Or also so adventure and no. Yeah, Nicholas, idea what they about say this demon breaker should be very careful, because people are ready to harm him. He must be having gas so that everywhere that he goes, he will be safe. And also so idea what they about no. James, idea what they about was Obotuo, stop what you are saying. You having a ministry, you beginning your ministry in 1995, and you've not gotten yourself associated with any of these pastors. No, wouldn't solve anything. It's better for you to speak up and say the truth, and that will be your freedom. That's all, nothing else. One also so idea what they ever yeah, and no. Also when they say no, what start to ministry 1995. A bit more started here, and temperature when that's also say what don't want to problem. Enti anya mama se won susu no ubetimi aye bie enti no kura na wo no brabante beka na gya eye adefe se ma opese wo san wuti ewo ehun no susu adwencha wo de atu edwa eno no abusuan for se de ensam no ekọ ye demon breaker wabobo nkrofodi dodo na esan wo muti enti we susu ade ode aba eye Obotuo de no wabeba aba bekasa afa ho anase wakana no atum ewo ho eno de kire eni ebehunu nanso so se yenya nti bibia emfa ho yi de dia so eda fom ye tie ensema ebekoso ne edi nyina ebebrem mako ewo too much ha enti menya wadwen krompo se wo unsubscribe every hanuma na say wo unsubscribe enti se wonya ye de amesrew se wo be subscribe to your channel no too much GH ebiemu like na share efom obusuafo ewo all the social media platforms so hunia
ekoso bia no wono wo kwa asori bi wo enioma bi ebetimi ada bia ma ye hu se oh the abrante yi kan no kra na senye no kra ni nyina etimi ababonte ne yenso etimi ede atu edwa na wo ma wo so wo mo esan wo muti no metimi abesan wo muti wo mo so wo se mra no wo mo di no so emra no ene wo mo ede aha ene braba ma kwan ama ede dwumadie no ese mu ni aba ekwesikapa ena ndi dwumadie yi ebra mu dasene ye besane hia